Dame i gospodo, poštovani prijatelji, drugovi, rođaci, meni pola familije ovo. Samo vam prošli postaviti. Pozdravljam vas u ime Srpskog udruženja prijatelja srpske kulture. Udruženja koje postoji 15 godina, koje lepo radi, koje nema veliki broj članova, ali ostavlja traga u srpskoj kulturi. Podsjećajući na neke događaje koji su pomalo zaboravljeni upravo u srpskoj kulturi, u srpskoj istoriji, tradiciji i tako dalje, i tako dalje. Osnivač našeg udruženja je inače kolega, mora ga pomenemo, nažalost je pokojni, divan čovek, Ristić iz Nemačke, koji je krenuo tu inicijativu. Imamo još nekoliko članova koji su od osnivačke skupštine pre 15 godina bili tu prisutni, da sad ne pominjem redom imena, pozdravljeni. I mi pokušavamo da se održimo, da kroz ove sastanke, naše priče i naše predavanja sa uglednim predavačima, od kojih jedan ovdje sad kasnije ću ga pomenem, održimo kontinuitet naše srpske tradicije, pogledajući na našu istoriju, na našu, ja bih rekao, slavnu istoriju, imamo čime da se ponosimo i to radimo. Poznato je da smo inače zemlja bogate istorije na malom prostoru. A u ime toga pozivam profesora Momčila Pavlovića, uglednog profesora Beogradskog univerziteta, koji je profesor savremene istorije, on šali kaže, od 1914. do danas. Znači, pre 600 godina. Naravno, on nema, on ima 58, on će 5 govoriti. Nakon 100 godina, ako mogu, da, a tada će nam deliti predavanje jedne interesantne temi, koja piše ovdje naslov, podrška, slavna podrška, slavne godine, 43-44, podrška iz Vazduha od naših prijatelja. Hvala svima koji su došli i pozivam profesora. Izvinjam se, predstavit će profesora gospodin Sednak, koji je profesor emeritus Mašinskog fakulteta. I u ime domaćina sve da vas pozdravim. I glava kuće je prisutna dekan profesor Vladimir Popović i dragi gosti. A što se tiče našeg gosta, profesor dr. Momčilo Pavlović, istoričar, završio Filozofski fakultet 1981. magistrirao 86. doktorirao 1995. na Filozofskom fakultetu, odeljenje za istoriju. Naučni savjetnik je od 2003. godine, redovni profesor od 2009. profesor istorije u Somboru, nekad davno, 1982. asistent u Institutu za savremenu istoriju, gde kasnije se bavio istraživanjem i prošao kroz sve ove naučne titule, tako da je bio i direktor u periodu od 2004. do 2019. Mora da nešto dobro radi ako bi bilo tako drugo. Njegovi rezultati su 30 objavljenih monografija i knjiga, priređenih dokumenta, udžbenika istorije, 10 poglavlja u knjigama i preko 100 naučnih radova koji su objavljeni u časopisima i zbornicima radova, koji je više stotina članaka i kartona objavljenih u časopisima i dnevnim novinama. Profesor Momčilo Pavlović je veoma poznat u javnosti. Ja, kad smo ovo organizovali, kontaktirao sam sa nekoliko ljudi i svi redno su mi pitali, to onaj Momčilo? Rukovodio je i organizovao naučno-istraživački rad preko projekata Ministarstva nauke Republike Srbije. Naravno, recimo, posljedno pitanje u jugoslovenskom i globalnom kontekstu u 20. veku je, nažalost, veoma vruća tema. Zatim, konflikti i krize saradnje i razvoja u Srbiji u regionu 19. i 20. veku. Pa onda The Kosovo Serbs, 1991. međunarodnog projekta. U stvari, netko imamo priliku da se u tome istaknemo. Zatim je predsjednik Srpsko-rumunske komisije za istoriju, rukovodilac višegodišnjeg projekta promocija i popularizacija nauke, predsjednik društva istoričara Srbije, potpredsjednik komisije za sticanje naučnih zvanja u periodu 2008. do 2012. i član raznih radnih grupa Ministarstava nauke, značajnih radnih grupa, uključujući ono koji pripremao okvirne predloge za ciklus projekata, takozvani novi ciklus projekata od 2010. koji još uvijek aktualan.
član je Nacionalnog prosvetnog savjeta Republike Srbije bio, a i potpredsjednik odbora za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija, bio član upravnog odbora Fonda za nauku i član Savjeta univerziteta u Beogradu. Važne monografske izdanja, da pomenem savezničko bombardovanje Leskovca 6. septembra 1944. Narodni muzej Leskovca. U vezi sa tim, dopis iz 1995. koji je potpisao predsjednik Skupštinskog odbora Subnora Leskovca i Važaline, gde je na dve strane obrazloženo zašto ne bi smeo Momčilo Pavlović, mladi istoričar, da se bavi takvim temama, još manje javno, pa se tu čak indirektno i preti otkazu. To je za prilog za istoriju takođe. Srpsko selo, 1945-1952. otkup, zapošljavanje u Srbiji 1945-2000. Kosta Milanović Pećanac, to su sve naslovi skraćenih do duše nekih izdanja. Zatim jedno veoma važno, Kosovo i Metohija, prošlost, pamćenje i stvarnost. Zatim, Bela migranta u Jugoslaviji, to je tema koju smo i u Ruskom domu malo obrađivali. Onda pomenik žrtvama ugarskog terora 1915-1917. To je veoma tužna i značajna epizoda u našoj istoriji. Upravo, ja to povezujem, a nadam se da će Momčilo potvrditi sa istorijske tačke da nisam nešto pogrešio, sa užasnim posledicama koje je imao srpska vojska i narod, povlačeći se preko Albanije, umjesto da se povuče preko Moravskog koridora. I to su nam saveznici smestili, možda bi Momčilo mogu da nam kaže o tome neku reč. Zatim, za Tita i za kraj, vrlo interesantna knjiga o izborima 1945. Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji, Rotary klub Subotica, Kosovo i Metohija ponovo, izdanje, dokumenti CIA u Jugoslaviji, zvuči zanimljivo. Opet Kosovo i Metohija, važnih događaja, Vidovdanski atentat u Sarajevu, političke strane u Srbiji, zaplavljena arhiva Kosta Milanovića Pećanca i Ustavnog suda bio 63. 2023. Dakle, veoma bogata i sadržajna izdanja i očigledno ogroman opus u istorijskom istraživanju, tako da vas molim da pozdravimo Prozu Momčila i da preuzmemo scenu. Poštovane dame i gospodo, postoje ljudi koje ja jednostavno ne mogu da odbijem, ne mogu da kažem ne. Nisam ja više ni za predavanja, ni za nastupe i tako dalje, to se nećete mi vidjeti na Kepima Pinku, sasvim sigurno postoji. Kod me profesor Zević, koji redovno čitavne tekstove u politici, pozvao običaj da me pohvali. Mi smo zajednički formulisali temu i ovo je njegov nastup, ne moj. Da se treba kažem saveznička bombardovanja gradova na prostoru Srbije, ali on je predložio da to bude ovako medijski, da kažem, atraktivno. Ovde vidim puno dragih ljudi sa kojima sam sarađivao na jedan i na drugi način. Ovo što je profesor pročitao ove knjige, Branka Kosanović je izgubila vid čitajući moje rukopise, ispravljajući greške zemlje, plake i tako dalje, jer je ona ovogodišnji lektor instituta za savremenu istoriju. Profesora Sedmaka sam upoznao, nećete verovati, iz nekih rotarskih konferencija, klubova, ne znam šta sam to radili. Znači sam ja jedan od osnovača Rotarija u Srbiji 90. godine kada se o tome nije ni govorilo. A tadašnji vođa radikala Šešelj nije znao da kaže šta je to, ali je znao da je to nešto protiv Srba i protiv Srbije. Nije to je javna stvar, tako da. Sadašnji dekan, prethodni državni sekretar u Ministarstvu nauke,
koga se mnogo očekivalo, naučna javnost je mnogo očekivala da ćemo završiti reformu. On je bio mozak novog zakona o nauci. Ja sam naravno tu učestvovao jer sam znao i umeo. Sada bi profesor Popović taj zakon momentalno ukinuo. Dakle, postavljanje temelj, naučna zajednica je mnogo očekivala se da će Popović biti ministar, nažalost sve je to stalo. Inače, Srbi nemaju kontinuitet u nijednoj aktivnosti. Naše je kretanje napred, nazad, cica. Kamo sreće da smo imali kontinuitet. I samo za dekana Popovića, prvi grad koji su saveznici bombardovali na prostoru Srbije bio je Niš, koji je oktobar 1943. godine. Bombardovali su ga iz današnjeg Tunisa, Jožina, iz tih baza. Poslednji grad koji je bombardovan je bio negde kraj novembra 1944. bilo je Užice. Na poziv vrhovnog štaba, zato što su Nemci izvlačili se sa prostora Južnog Balkana, pa su se iznenada vratili u Užice i onda je Užice bilo bombardovano. Ja ću pokušati onako improvizovano da kažem osnovne crte o jednom segmentu srpske istorije, jugoslovenske istorije, ne zaboravite, radi se o Drugom svetskom ratu, o pokretima koji su jugoslovenski. Šta se to dešavalo, što obično svet po pravilu niti je video, niti znao, niti je mogao da zna. Radi se o savezničkim bombardovanjima gradova na prostoru čitave Evrope, specijalno jugoslovenske države, Jugoslavije, posebno na prostoru Nevićeve Srbije. Prosto možete probuditi. Ovako je izgledala Evropa 1943. godine, ovo crno je Hitler država. Ovo belo je ili bilo neutralno, ili nije bilo je, znači, u antihitlerovskoj koaliciji. Do 1943. godine Hitler pobeđuje manje više na svim frontovima. Glavne bitke su van Evrope, na prostoru današnje Severne Afrike. I tu je prvi poraz već 1942. godine, Rommel Pustinska lisica je izgubio bitku od Britanaca. Ali su Britanci tada premestili svoje avione u baze na severu Afrike. I odakle su ti avioni imali dolet da bombarduju, na primer, Sofiju, koja je spaljena. Niš, ali ne dalje, jer avion ima gorivo, može da odleti i da se vrati, jer su izračunali koliko može u protivnu što mora. Tada je stradao Niš. Sad, zašto savezni škopom? Zašto saveznici? Jugoslavija je okupirana zemlja i ona je saveznik Britanaca, Amerikanaca, Sovjeta. Bugarska nije okupirana zemlja. Bugarska je članica centralnih sila i ona aktivno, dakle, učestvuje na njihove strane. I u tom smislu bombardovanje treba da se razlikuje. Jedno je kada bombardujete zemlju koja se aktivno bori, kao Bugarska, Rumunija i tako dalje, a drugo je kada bombardujete saveznicu kakva je bila Jugoslavija. Zato je to spor. Čiji saveznici? Kome su Amerikanci saveznici? Taliju, Mediću, Paveliću ili izbjegličkoj vladi u Londonu sa kraljem, vlada regularna koja ima
vladu, ima ministra vojnu i ima regularnu jugoslovensku vojsku u otadžbini, tako, koju predstavlja general Mihajlović. Naravno, ovo je opšte mesto. Dva pokreta po 1941. godine su antiokupatorska. Antifašizam u Srbiji je u narodu. On nije vezan za partiju ili za jednu vođu. Možemo da pretpostavimo da je postojao čovek domaćin koji nije bio član komunističke partije, niti je otišao u partizane, niti je otišao u četnike, a bio je protiv Nemaca. Takvih je u Srbiji bila većina. Oni su protiv svoje posla, zemlju i tako dalje, koja je propala na njihove načine. Ti pokreti do 1. novembra 1941. godine sarađuju i stvorili su ogroman prostor. Čitava zapadna Srbija je bila oslobođena zajedničkim aktivnostima, uslovno govoreći, četnika i partizana. Oni se zajedno bore. Oslobađaju Gornji Milanovac, oslobađaju Čačak, kreću na Kraljevo, gde živa Vatra Seva, zarobili su jedan tenk i pucali i tako dalje. Nemci na to odgovaraju surovim odmazdama. Jedan za 100, za jednog ubijenog Nemca 100 talaca, ne 100 Srba, 100 talaca, znači, koje ili su oborisani, ili su u zatvorima, ili pokupe sa ulica. Isto streljaju, znači za Nemce su i Tito i Draža, banditi, mimo, oni vode rat, mimo ratnih pravila. Jer kada je jugoslovenska vojska kapitulirala 17. aprila 1941. godine, sve ono što se posle te kapitulacije, tog akta, nađe pod oružjem, prokockalo je sopstveni život. Dakle, Nemci tako to doživljavaju. I naravno, kreće odmazde, kreće Kragujevac, kreće Kraljevo, masovna streljanja i tako dalje. Ta dva pokreta sukobljavaju se već od novembra 1941. godine, negde oko Užica i između Užica i Požege. Od tog trenutka do dana današnjeg, na jedan ili drugi način, u Srbiji traje sukob četnika i partizana, ne više oružani, nego u raspravama i tako dalje. Naravno, kraj rata, znate, jedan je pobednički, drugi je poražen. Ali, sada u priču uvodimo međunarodni faktor. Prva misija saveznička, britanska, a Britanci su glavni kreatori politike na čitavom Balkanu, odnosno na prostoru sadašnje Jugoslavije. Negde u jesen 1941. godine u štab Mihajlovića dolaze britanski obaveštajci koji šalju izveštaje. Mihajlović dobija načelnu podršku, oružje i tako dalje i u zapadnoj javnosti je predstavljen da je borac za slobodu, da ratuje srpske planine i tako dalje. Čak su Amerikanci 1942. godine na naslovnoj strani Timesa i snimljen je film. Neko se zvao film o podvezima Draže Mihajlovića. Početkom 1943. godine Churchill šalje svog prijatelja Williama Dickina, tako se zvao Dickin, lični prijatelj, istoričar, koji je bio u misiji sa kapetanom Stewartom, koji je bio šef te misije. Oni su sa britanskim avionima iz Severne Afrike, iz Kaira, doleteli na Durmitor. I vrlo brzo su se našli u Titovom štabu.
u jeku bitke na Sutjesci. Kako su se kretali sa Titom, od Gellera je nastradao taj Stuart, a Deakin kao najstariji od misije, 15 članova, postoje šef misije. I on permanentno piše izveštaje, šalje Churchillu, da partizani se stvarno bore, da je, evo sada, nastradao i njihov jedan oficir, i da traži da se taj pokret pomogne materijalno, u oružju, finansijski, kako god. Taj čovjek, Deakin, je okrenuo u svojim izveštajima sliku koju je Zapad imao prema pokretima otpora Jugoslavije. On je bio do jeseni 1943. kada je sada, da bi se nivo te misije podigao, postao jedan general, McLean se zvao, koji je neprestano uspita do kraja rata. Na osnovu tih izveštaja i na osnovu činjenice da je septembra 1943. godine saveznici su se iskrcali na jug Italije u Čizmu, koju vidite dole, i tu su odmah oformili 50-ak aerodroma i dovukli nekoliko hiljada aviona da bi bombardovali Nemci koji su bili iznad Rima, ali i to su dalje. Još? Da, ovo je iskrcavanje saveznika, zauzimanje juga Italije i vidite sva ta mesta Bari, Vođa, Mandurija, to su sve vojne baze, to su danas baze NATO banka. Vidite dalje. Evo, to su otprilike baze. Iz tih baza su bombardovani gradovi na prostoru Jugoslavije. Vidite dalje. Ovo je radijus dejstava savezničkih aviona stacioniranih u Italiji. To je komanda mediteranskih vazduhoplovnih snaga, a već od početka 40. marta 1944. godine formirana je specijalna jedinica balkanske vazduhoplovne snage, čiji je isključivi zadatak bio bombardovanje Balkana, ciljeva na Balkanu. Dakle, odmah da budem jasan, ne postoji bombardovanje srpskih gradova. To smo mi naravno izmislili. U dokumentaciji ne stoji tačno da su to srpski gradovi. Bombarduje se čitava Južna Evropa i 4 neka cilja su označena, to je bombardovanje nemačkog vazduhoplovstva, da bi se dobio prevlast u vazduhu, bombardovanje fabrika, kugličnih ležajeva, rafinerija nafte, podmorničkih baza na Jadranu, sve ono što je koristilo nemačkoj oružanoj sili. Treći je bombardovanje komunikacija. Znači, komunikacije, uglavnom železnica, to su vam ranžirne stanice, mostovi, vijadukti i tako redom. I na kraju, sprečavanje eventualnog iskrcavanja Nemaca na obalu Jadrana u Dalmaciji. Plašeći se da Nemci sa juga Evrope ne priteknu u pomoć frontu koji se stabilizovao na prostoru centralne Italije. Od tog trenutka saveznici
neprestano bombarduju dalmatinske gradove i ostrva. Na primjer, kada je preko ove britanske misije koje ide u Spita rečeno da Nemci pokušavaju da zauzmu da pripreme teren i ostrva, onda su Amerikanci bombardovali Zadar, redom sve gradove, a nekoliko brodova nemačkih je potopljeno od Pelješca da se Nemci nešto. Dakle, to je otprilike septembar 1943. godine. Dakle, daleko pre konferenciju u Teheranu gde su sastali Stalin, Roosevelt i Churchill i gde je doneta eksplicitna odluka da se pomogne više partizanski pokret Josip Tito i da sva pomoć koja je tada išla Mihajloviću da se prenese na partizanski pokret. Dakle, još pre toga, preko ovih misija, Tito je imao veliki ugled kod saveznika. I sada u propagandi se govorilo da je Tito borbenija formacija, da partizani napadaju druge gradove i tako dalje, dok četnici se suzdržavaju, pa tako u jednom izveštaju jednog britanskog oficira koji je analizirao stanje na prostoru Jugoslavije, oni kažu da je Draža Mihajlović dobar Srbin, ali loš saveznik. Dakle, on je za Srbiju dobar, ali sa stanovišta saveznika nije dobar. Ovo je, znači, snimak sa zemlje, tako su izgledala bombardovanja. Kada ovi avioni koji lete 3, 4, 3, 2, oni kada bombarduju, oni se ustruje u jednu liniju, to je strateško bombardovanje, izbace bombe i se vraća. Idete dalje, bacamo bombe, idete dalje, još, dalje. Ovo je ono što sam govorio. Uvaženi general koji je ovde večeras prisutan, dok smo sedeli, nešto je rekao oko 20, kako se zove, desantna drva i 25. maja. Dakle, kada su desantna drva je poslednji nemački pokušaj da zarobe Tita, vrh partizanskog vodstva, da bi obezglavili partizanski pokret, plašeći se, a to je politika Churchillova politika obmane, da će se saveznici iskrcati na prostoru Dalmacije. Dakle, saveznici bombarduju grad, Zadar je 58 puta bombardovan, duže Zadar je italijanski grad, nije hrvatski. Dakle, intenzivno bombardovanje gradova dalmatinskih navelo je Nemce da pomisle da bi spremili teren da bi se saveznici iskrcali. U tom smislu i partizani, govoreći, kreću prema Jadranskoj obali da bi dočekali saveznike. I Draža i Tito su u tom radu. Poslednja nemačka ofanziva bila je da se zarobi Tito i to je bilo u maju mesecu 1944. godine. U Spita, u njegove pećine, je još 20-ak britanskih oficira, obaveštajaca i nekoliko Amerikanaca. 1000 aviona je u nekoliko dana pre toga prepariralo bukvalno mesta odakle su Nemci kretali prema Dublanu. Pavelić je prosjedovalo
kako kažu, slali su telegrame, otkud sada da se bombarduje Prijedor, ne znam, sva ta mesta kada nemaju nikakvog značaja, a u stvari su Nemci odakle šetali prema Drvaru. I naravno ta epizoda poznata, ali Tito je tek 2. juna uspeo da se izvuče iz države pećine, ali su onda ovi obaveštajci tražili mesto odakle će biti evakuisani. Jer morate da imate pistu, oni se znaju kako izgleda, ta pista ne smije da bude kratka, da bi ljudi mogli da sleti. I tu su našli negde, napravili su to na Kupriškom polju i jedna sovjetska jedinica sa sovjetskim Dakotama, koje su bile pod operativnom komandom saveznika, Britanaca i Amerikanaca, sa ruskom posadom, smestile Tita, još nekih 50 članova u nekoliko tih aviona, nekoliko ranjenika i prebačeni su u Bari. Od tog trenutka Tito direktno razgovara sa predstavnicima saveznika, odnosno komande na Mediteranu Wilsonom, Bill Elliotom je bio komandant ovih balkanskih vazduhoplovnih snaga i Tito je tada veliki saveznik. On je već saveznik, njega slikaju Amerikanci. Prve slike Tita u maršalskoj uniformi, na belom konju i tako dalje, napravili su Amerikanci sa svojom opremom. Te slike su kasnije ušle u udžbenike i one danas postoje. Neposredno pre toga Ribar je trebao da poleti za Kairo i dok su se ukrcavali, dok su trebali da se slikaju, ne znam šta, naletela je nemačka štuka i oni su nastavili. Idite dalje, profesore. Ovo su zadaci, idete dalje. Sada gledamo na to što se idete dalje, još ovako. Dakle, još 1943. godine uspostavljena je saradnja sa saveznicima. Ovo je dokument koji je potpisao Tito, a sa saveznicima je dogovoreno da partizanski komandanti šalju ciljeve koje će saveznici bombardovati. Dakle, partizanski pokret je bio ustrojen tako: glavni štab Slovenije, glavni štab Hrvatske, glavni štab Srbije i drugih krajeva. Komandant glavnog štaba Srbije bio je Koča Popović. Uz Koču Popović kreće se britanska misija. U toj misiji šef je izvesni John Henniker Major, kako se zvao da je tip, visoki obaveštajac, koji je do 1946. godine ostao u Jugoslaviji i napisao je sjajne izveštaje jer je on posle obilazio ove programe. On je i bio svedok kada je došlo do tenzije između Tita i saveznika, gde je, dakle, negde od septembra 1944. godine i Sovjeti bombarduju istočnu Srbiju, do linije Morave. Sovjeti bombarduju zato što nadiru iz pravca Rumunije, Bugarska je već kapitulirala, ali u partizanskoj propagandi je stajalo kada Amerikanci, Britanci bombarduju, to je tek bombardovanje, gde stavljaju civili, gde su velika napravljena. Kada Sovjeti bombarduju, Rusi, to je precizno bombardovanje, nema civilnih žrtava. Onda je Henniker Major odgovorio
Beleška o tome da ni jedno bombardovanje mi nismo preduzeli bez izričitog odobrenja Josipa Broza Tita. Dakle, on je sve. Dakle, ljudi sa terena dostavljaju glavnom štabu Srbije ciljeve koje treba bombardovati. Dakle, partizani naiđu na otpor, treba bombardovati Leskovac ili Prištinu. On to dostavlja Kenike u Među. Ovaj to šalje u vrhovni štab, a uz Tita ide McLean, šef svih misija. Oko 37 misija britanskih je na prostoru čitavog Balkana i Grčke i Albanije, a ovaj odatle šalje u Bari. U Bariju na brifinzima oni tačno vidu kako vreme, daju koordinate, daju cilj i onda kreću u sistematska bombardovanja, razorna bombardovanja, dakle posle poboljšanja, kako kažem, meteoroloških uslova, krenula su od aprila 1944. godine i završena su tek novembra 1945. godine. Sad, u tim bombardovanjima, dakle, aprila meseca stradao je Beograd. I to 16. aprila Uskrs i odmah sutradan 17. aprila drugi dan Uskrsa. I to je takozvano uskršnje bombardovanje koje je poznato, koje je bilo razornije i po razaranju materijalnih dobara, rušenju, ali i po žrtvama u odnosu na nemačko bombardovanje iz 1941. Ovde isključivo govorim o strategijskom bombardovanju. Strateški bombarderi koji sa velike i bezbedne visine lete i ispuštaju bombardere. Postoji neka sprava, točnici staju avionu za 80 km, kada se ona namesti da se okrene na Sučanik, to na zemlji bombe padaju na 15, 30, na 50 metara. Uzgled, samo kažem, 16. aprila na Uskrs Beograd nije bio primarni cilj savezničkih vazdušnih snaga. Primarni cilj su bili ciljevi u Rumuniji, to su Rašo, Klešti, to je čitava jedna regija gde su Nemci eksploatisali naftu i za njih je to bilo vrlo važno. Ali, pošto je bilo oblačno, kišovito vreme, oni su izgubili formaciju negde iznad Rumunije i u svakom bombardovanju i postoji primarni cilj i postoji sekundarni cilj. Ako ne bacite bombe na Klešti, sekundarni cilj je Beograd je 16. aprila bio sekundarni cilj, jer su oni morali da izbace bombe, da bi se slušili negde Jadranskog mora i tada je Beograd bombardovan preko oblaka, dakle bez, kako se kaže, vidljivosti cilja na terenu. Oni su imali neke sprave i imali su čak i fotoaparate da slikaju, ali oni samo slikaju tačke i tim. Ništa se ne vidi sa 6-7 metara kada bombarduju. Ta bombardovanja preko oblaka dovela su do velikog rastura bombi i tu su stvarno i porodilište u Krunskoj i dom za decu u Zvečanskoj, čak Pašino brdo, čak drugi ciljevi koji uopšte nemaju nikakve veze ni sa vojskom i tako dalje. A u aktima, u zadacima danas ćete bombardovati stoji. Bombardovat ćete fabriku IKL koja se nalazila u današnjoj Danilovoj ulici.
fabriku Ikarus, to vam je zemlja. Bombardovat ćete most na Savi, to vam je Beograd na vodi, Beograd na bomba. To je naročito, pokazat ćemo podatke. Dakle, to su bili ciljevi, aerodrom zemlje. To je kod hotela Jugoslavije bio, stavno se sećaju. Dakle, to su bili ciljevi. 16. 17. Beograd je primarni cilj. Kreću iz Hođe, Namburije, Isti Pazar, sa ciljem da bombarduju Beograd, ali ne Beograd kao grad, nego ciljeve u Beogradu. To vam je most, Pančevački most i, kao sam rekao, ove fabrike za koje sam verovao da služe. I Karel je pravio kubične ležaje za fabriku Milan Mesešni, koja se nalazila u ime Moštata pored Beča. To je bio legitimni cilj. Sasvim je drugo pitanje koliko je žrtava odnosno civilnog. Prilikom bombardovanja Beograda, kod uspešnog bombardovanja, naravno Nedić je održao veliki dobro. Oko 2300 ljudi je stradalo u bombardovanjima 16. i 17. aprila. Uglavnom civilna stradala, su neki Nemci. Nemanja ulica čitava je bila razorena, železnička stanica, most, ali most koji sada Šapić hoće da skloni, taj most nije srušen, bez obzira što je 2 dana bombardovan, zato što je bio železno, pa verovatno studente mogli da bombardovan. Bio je drugi most isto železnički, takođe bio ne. Znači, ne vidi se da je most srušen, ali je zato most Kralja Petra, znači Pančevački most, bio srušen. Dakle, Nedić drži govore. Na Mongovi danas postoji masovna grobnica. Nemamo to sećanja. A BBC je u jednoj emisiji, obrazlažući na bombardovanje, rekao da je na zahtevno šalju Tita, da su saveznici bombardovali Beograd i tako. Kada su to što reći čula izbjeglička vlada, ministar inostranih poslova, Bogoljub Jeftić, koji je ranije bio predsednik vlade, zatražio je prijem kod ministra inostranih poslova, ali ga je primio neki niži činovnik i on je protestovao u smislu da je BBC rekao da oni intervenišu u korist jedne strane, da se mešaju unutrašnje stvari, da jugoslovenska vlada razume vojne razloge, ali prema izveštajima iz Beograda stradali su civilni delovi grada, veliki broj civila i da vojnički razlog ima grada podržava. Britanski činovnik je na dokumentu zabeležio otprilike. Objašnjavao sam gospodinu Jeftiću da mi bombardujemo u čitavu Evropu, da su to napori saveznici i tako dalje. Onda, beleška na kraju, bilo je bolje da je BBC objasnio bombardovanje na ovoj liniji nego što je rekao da je Tito je prihvaćen kao veliki saveznik. Dok je boravio u Bariju, on je imao sastanke i dogovorena je koordinacija savezničkih vazduhoplovnih snaga sa partizanskim akcijama na zemlji. Dakle, od aprila, maja, inače Beograd je bombardovan 12 puta. Na kraju ćete vidjeti u tabelu, najveći broj bombardovanja to je Niš. Železnička stanica, Sofija i tako dalje. 13 puta, Beograd 12, onda, ne znam, Novi Pazar, 5-6 puta, Sjenica, gdje su tu izlašli Nemci, Novi Sad, onda, ukupno, 33 naseljena mesta u Srbiji, gradovi, varoši, sela, ne računajući dakle mostove, predolje, kako god, je bombardovano u toku 43. 44. godine od saveznika na prostoru Adolf Hitler. Najrazornija bombardovanja
po materijalnim žrtvama, a posebno po civilnim žrtvama, pokupili su Beograd i Leskovac. Leskovac je bombardovano 2 puta, ali na to nije značenja. Znači, transverzala Atina, ne znam, Evropa. Bombardovanje Aprila železnička stanica, a 6. septembra na Kraljev rođendan 12 i 15 i 12 i 25, oko 10 minuta, grad je odletio u vazduh. Bukvalno, ne znam tačno, pretpostavlja se da je oko 120 aviona bombardovalo Leskovac. Drugačnih grupa, nego napisne grupe, to sada kada se ne zamara. I problem je nastao u trenutku jer je sa obližnjeg brda, gdje se Petrovac, to bombardovanje su posmatrali McLean, šef britanske misije pri vrhovnom štabu i komandant Očaković. 1995. godine sticajem različitih okolnosti, ja sam kasnije istraživao američku dokumentaciju i ja sam dobio dokumenta iz američkog arhiva o tome kako je stradao Leskovac. I ja sam ušao neki skup, iščitao ta dokumenta onako sirovo, i tu je, od tog trenutka je nastala posebna priča o savezničkim bombardovanjima, bilo sve. Dakle, tamo stoji, javljeno je. To je javio Počapović, to su njegovi ljudi, jedan Slovenac koji se nalazio, bio obaveštajac u partizanskih redovima. Javljeno je, kaže, da je u Leskovcu stacionirano 15.000 Bugara, bugarskih vojnika, 800 tenkova i Ljotićevci, Nedićevci kao straž. Dakle, o tome oni dobiju instrukciju da bombarduju te, a da je štab u Leskovačkoj gimnaziji, ta gimnazija izgleda kao problemačka užitka iz 19. vijeka, kada je gimnazija kada je Aleksandar Ibranić napravio. Ta zgrada je to temelje slušati. Ali problem u tome što su 2 dana pre toga Bugari već bili na prostoru Pirota. Nijedan Bugarin nije stradao u Leskovcu. A Nemci, to je put koji su se izvlačili i to je dinamički cilj. Oni ne stoje tu da čekaju dobro. Bilo kako bilo, dakle, stradalo je oko 1000 civila koji smo mi uspeli da povećamo. Naš problem, inače, u svim tim stradanjima, zločinima, kako da hoćete, što mi žrtve ne imenujemo imenom, nego brojimo broje, nego da se idemo reći. Mi smo uspeli tada, preko crkvenih knjiga, preko odlaska na grobna mesta, razgovora sa porodicama, preko matičnih knjiga i tako dalje, da poimenice popišemo broj strana. Pošto smo imali cifre 845, ali to je donja cifra. Beograd to nikada nije radio, nikada nije poimenice. Najbolje, i to nismo uradili ni za bombardovanje 1999. godine. Bez obzira što sam ja pokretao tu komisiju, bez obzira što je na naslovnoj strani novina osnovno jedna slika da je predsjednik odobrio formiranje komisije i komisija oformljena. I sada, kada se obeležava bombardovanje NATO agresije i tako, kaže se stradalo je između 2 i 2.500 hiljade ljudi. A to je normalno da bi sadašnjim vremenom na
ovom stupnju znanja, tehnike, ne možete da izbrojite ljude koji su stvarali. To kao što sam dao jedan diplomski rad, bombardovanje aerodroma pored Užica. Ponikve, bravo. Ponikve i uopšte bombardovanje Užičkog kraja. 2-3 meseca radila koleginica i uspela je tačno da utvrdi broj, koliko je stradalo, nije veliki broj stradalo ljudi, ali nije onda donela slike koje je dobila iz vojske, slike osakaćenih ljudi, gde je ostala samo mnogo tako dalje, samo to svide, to ostaje. Taj model da smo primenili i da ga sada primenimo, bi onda bili ozbiljna i država i Zapad bi nas ozbiljno prihvatili. Mi inače baratamo cifrom, na primjer Jasenovac, od nekoliko tisuća, kako kaže Tuđman, pa do 1.700.000, to je tako velika razlika da vi jednostavno, kako vam kažem, nemate argument da je neko na sredini ili neko narod koji ima. Jevreji su svoj broj zakovali na 6 miliona Jevreja u Drugom svetskom ratu, taj broj je u Jad Vašemu nema 6 miliona jevrejskih imena, ali ima oko 3 imena. Da se vratimo na ovo. Dakle, bombardovanja april, maj, jun, jul su sistematska u koordinaciji sa partizanskim snagama. Partizanske snage pokušavaju pošto poto da prođu na prostor Srbije. Združene snage, kako bi danas rekli, Nedićev državna straža, se zvala ta njegova formacija, Topićevci, Mihajlovićevi četnici, organizuju odbranu Srbije. Dakle, partizanske snage nadiru preko Valjeva, tu su bili pobijeni, a onda preko Prijepolja, toga su uspeli u Srbiji. S obzirom na razvoj situacije, u savezničkoj komandi avgusta meseca, kada je Tito ponovo posetio Savanapu, gde je očekivao, gde se susreo sa Churchillom, a gde je Churchill hteo da dovede kralja da se oni povukuju pa se napravi neki modus, Tito nije pristao. Tada je dogovorena jedna koordinisana akcija bombardovanja infrastrukture od Atine do Subotice i do Ljubljane. Ta operacija je trebala da se obavi od 1. do 15. septembra i nosila je kodno ime Pacov, Nedelja Pacov, tako to može da se odakle. Ideja je bila da će saveznici sistematski, strategijskim modelima bombardovati sva mesta, važne stanice, gradove, naselja, mostove, a da će partizanske snage napadati Nemce koji su se povlačili iz Grčke sa ostrva i to one jedinice Tenkovske, Šapijske i tako dalje, jer glavnina nemačkih snaga, civili i tako dalje, one su avionima uvozeni iz Grčke u Krajine. Ta operacija je dakle koordinisana i u toj zajedničkoj, savezničkoj jugoslavskoj operaciji stradali su gradovi Pirej, Solun, Skoplje, Petrovac, Leskovac, Niš, Ćuprija, Nezgraja i tako da. Toga i Novi Sad. S obzirom da je u koordinaciji, dakle, saveznici bombarduju preko dana. Partizani napadaju noću.
a onda su za njih povlačena bezbedna mesta da bi se onda proveli i to je, dakle, i to su da još uvijek dalje. Ovo su neki datumi koji se ovo su beleške, pita, bivšina, naklejna i dalje. Još. Ovako iz aviona izgleda takva fotografija imate hiljade, tu se naravno ne vidi ništa, one samo označavaju tačke koje su idete dalje. Idete dalje. Da, evo, to je ono što sam rekao za Johna Kennedy Majora i lične beleške, idete dalje. Ovdje su neki zbirni podaci. Znači, saveznički avioni su bombardovali 33 naseljena mesta na prostoru današnje Srbije. Govorim o današnjoj Srbiji, u tom trenutku Srbije na povrtu na površini. I ovdje imate, dakle, oko 700 misija, 700 savezničkih misija bombardovalo ciljeve na prostoru istočne Jugoslavije, da tako kažem, da je učestvovalo 12.667 aviona, tačno, da se postoji, a da je 96 aviona izgubljeno, od kojih nekoliko u bombardovanju Beograda 16 bila, a taj koji je bombardovao Beograd, sad sam zaboravio ime, je odlikovan posle te akcije gdje je uspeo da u tako oblačnom vremenu prikupi informaciju i da se bombardovao. Dakle, prema zbirnim podacima, ukupno je bačeno na prostor današnje Srbije 23.700 tona raspuskavajućih i zapalljivih bombi. Znači, ukupno je trajalo 13 meseci, znači kada tačno te misije sada stavite u dane, 50 dana su nas bombardovali kao 99 dana. I dalje će se tako. Ovo su ti podaci na drugi način. Dalje. Ovo je, mislim da ovo prvi put pokazuje. Ovo je iz arhiva u Washingtonu. Ove tačkice bele, to su bombe koje su pale na Beograd, vidite gore, misija april 16.44. Sada kada bi se to uvećalo, bi tačno mogli da locirate otprilike deo grada gde su oni idete. Evo kako je izgledalo bombardovanje današnjeg Pančevačkog mosta, kada je mosta krala Petra Hugo, koji je bilo u Londonu, on je bombardovao 34 godine i vidite nema veliki rastor bombi i Pančevački most je srušen, oni su da se objekti 46. godine. Dalje. Ovako iz aviona izgleda, to je dim. Dalje. Beograd 17. To je bombardovanje Beograda sutra. Ovaj kravodaonik nepravedni, to je, kako da kaže, prema instrukcijama deo grada koji treba da bude. Ali radite pažnju koliko belih tačkica ima van tog programa. Tu su stradala čitava naselja, civili, tako da. Jedno bombardovanje, kada je bombardovana stokovi nafte na Čukarici, taj siromašni deo grada koji je bio daleka periferija je bukvalno razum. Pogođeni su tankovi, cisterne, a pogođene su i Lučevice na današnjem planu. Ovo su zbirni podaci. Niš 14 puta, Beograd 13,
Da li je 12 i 13 duga imamo dilemu zato što je pored ovog savezničkog modela iz vazduha postojalo takozvano miniranje Dunava. Jako se noću navježu Dunav i polažu mine, bombe, tako? Ali kada to rade, to deluje kao da je bomba. I onda prema tim izveštajima nije jasno. Dakle, da kažemo, Kraljevo, Subotica, Mitrovica, Novi Sad, Sjenica, Peć i tako dalje. Ovo je pokušaj da se znači od aprila do juna, idete na sljedeću mapu, a ovo je od 7. do 9. 44. Dakle, od jula do septembra. I ovo je broj tona bombi koji su izločeni na ciljeve hajdučanstva. Kao što vidite ovde, bombardovani su i radovi u drugim delovima mjesta. Posebno, kada je u ovoj operaciji Repi razrušena pruga Solun-Beograd, Nemci su se izvlačili preko Crne Gore, Raške oblasti i dalje preko Bosne za Hrvatsku i Sloveniju. Svuda gde su nemačke kolone išle, saveznici su pratili i bombardovali. I tu su stvarno Bijelo polje, koje je bukvalno spaljeno, kad je čak i Tito, da kažem, uputio jedan protest da je Bijelo polje spaljeno, a da nije bilo posebno razlog. Onda je doneta odluka da se sutradan iz aviona u stanovništvu Bijelog polja izbace paketi, kako se to kaže moderno, koji su nešto Dakle, tu je stradalo Bijelo polje, Sjenica, Novi Pazar, Kraljevo, Mostor na Ibru, tako dalje, da bi se sprečilo izvlačenje nemačkih trupa. Ukratko, nije svako bombardovanje ima najmanje 4 cilje danas. Prvi je vojni, koliki je razlog. Drugi i prvi je svejedno politički, treći je ekonomski, razaranje. I četvrti je moral. Ako zapostavimo dva, ekonomski i vojni, jer uvek je stavljeno da je koncentracija kruga, uvek u papirima stoji neki cilj. To što stavljamo se na nekoj stavljamo. Ali ako sada stavimo u korelaciju taj politički i moralni aspekt bombardovanja, onda dolazite do sljedećeg zaključka. Saveznici su bitno doprineli pobedi partizanskog pokreta, odnosno nakon su prevagu u njihovom nastupanju na zimu. Dakle, od 1943. godine, znači 1944. godine, Zani već imaju topove, imaju jedinice, prvenstveno krivi, stignice. Gde su pravi? To je sve došlo iz Italije, sve je došlo od Saveza. Tačno se zna u tonu koliko je isporučeno u tim misijama podrške. Saveznici su oko 8.000 ranjenika izvukli sa prostora Srbije i uročili na prostoru Južnom u Barleti, mesto koje iz Boga nanese. Postoji veliki spomenik Jugoslovenima, tim ranjenicima koji nisu preživjeli, koji su stradali. Taj spomenik je otvoren 70. godina spektra, veliki spomenik, čuvena našoj državi. Ali posle razvijanja jugoslovenske države, nijedna država nije pristala da održava bezbedno. Zvoli do neki
jedan Italijan koji ima neko udruženje i koji ima prijateljicu sa Italija. Dakle, to je u sklopu toga, od ovih američkih pilota koji su nastradali, oni su bili sahranjeni negde na Košarama, na Beogradu, ali i kao čitavoj Srbiji. 1947. godine Amerikanci su svakog svog pilota iskopali i nema ono što su naši, piloti nisu naši. A oko 2300 američkih tih pilota koji su bombardovali i Srbiju, i Rumuniju, Bugarskog sektora, oni su evakuisani iz Srbije u dogovoru sa zavisno na kojem se terenu našli i koje je to kontrolisao sa partizanskih kontrolisovanih aerodroma i sa četničkih i sa agresivima. Tako da na osnovu te misije spašavanja američkih pilota obnaša Ilić je odliko visokim ordenom i taj orden je držan u Krivici sve 48. godine. Odlikova nastradao je, suđen je, ne znamo se godine dalje. 48. godine su to otkrili novine, a tek pre neku godinu kada je bio osnovno informacije. Dakle, uspostavljena koordinacija između savezničkih pravoslavnih snaga, partizanskih snaga, dovodimo do naslova da su partizanski pokret imao podršku iz vazduha za svoje operacije. Od toga Rusi su Sovjeti su obično navedeni iz Unije, koga javi su energije, a Tito je, znači, misteriozno sa visoko su uđenje britanske snage, aviona podleteo u kraju u Uniju. Tamo se Tito potpisao sa Stalinom, s komandantom Težnjivskog fronta, potpisao je akt da dozvoljava da sovjetske trupe uđu na prostor Jugoslavije. Tito ne je legitimno, ali on se zna. Onda je preko Vršca, Jugoslavnog Sovjeta, preko Avove došao i 3 dana posle oslobođenja Beograda on se manje više poselio u Karlovac Dvor i tu je ostao u kompleksu Dvora sahranio je svog kućaka. Zbog sam da vam kažem da je ovo bilo desna drva uz Tita, ranjenike i članove misije i Vučić je bio misiji i sahranio svoju sekretaricu, Žumunicu, Marković, Muniću, Ilijana Konović, čije se hvala vam što sam vas U ime svih prisutnih zahvaljujem se profesoru Mome Pavloviću, inače smo lično prijatelji i zahvaljujemo se što je došao, što je odvojio vreme i pripremio ovako sadržajno predavanje. Zaista smo čuli stvari koje nismo mogli da verujemo da su se desile, ali desile se, nažalost, kako se je to odlično dokumentovano. I najvažnije je da imamo dokumentovano. A sad bih molio, pa pretpostavljam da ima pitanja. Ko želi da pita profesora, on je sigurno spreman. Jedno što malo odliče vreme, ali da pitamo profesora, da iskoristimo priliku i njegovo veliko znanje, da čujemo još ponekad činjenica. Hvala. Evo
I Robi, izvinjavam se, general. General, Pavlović, pustimo ga. Onda nam je to, gospodin Barać posljednji, inače general. Hvala, zahvalim profesoru. To što je profesor predavao, to je za nas koji smo učili istoriju službena istorija. Takva je knjiška kako jeste. Ostaje istorijskoj nauci da objektivno istraži zašto je Romev korpus zaustavio operacije u Africi, kakva je uloga srpske vojske u toj operaciji. Drugo, ostaje istorijskoj nauci da objektivno istraži kako je formirana Užička republika, kako je dočekan vrhovni komandant Užičku republiku i zašto je proteran vrhovni štab iz Užičke republike. Ostaje da se kaže zašto je vrhovni štab rukovodio odbranom države iz Bosne i Hercegovine kako je ona bila u sastavu NDH. I ostaje da se razjasni, da se objektivno istraži još po nešto zašto su saveznici nanijeli toliku štetu srpskoj privredi i srpskoj državi kada nije za to bilo objektivno uništeno. Hvala gospodinu generalu. Da su samo ova pitanja. Pa, uvaženi gospodine general, to bi se vratio. Dakle, Branka je provela decimozno. Ona najbolje zna šta se dešava. Vidite, da li čujete, treba li mikrofon? Šta se dešava u instituciji? Da ne je teško, pošto... Ali gledati tam, mi ništa nismo čuli. Radi kad se govori njega. Slabo se Pa, ne radi kad se okrene ovo. Izvinite, molim se. Dakle, ovo što je uvaženi general rekao, da su samo ta pitanja, ona bi bila rešena. 5 instituta istorijskih postoji u Srbiji, dakle da, kako vreme ide, imamo sve više, kako da vam kažem, kontroverziji, ali je taj lepi srpski izraz, u srpskoj istorijskoj nauci. Ja sam autor udžbenika iz istorije od 2000. godine. 2000. godine smo mi uspeli da koliko toliko uravnotežimo pogled na istoriju. Dakle, da pogledamo komunikacijama i tako dalje. Ali do dana današnje mi nismo uspeli da odgovorimo na brojna pitanja. Naprimjer, Užička republika. Partizani su Užičkoj zauzeli Užice. Odmah su ispraznili trezor Narodne banke. U Užicu danas, za ne Bože, postoji trezor odakle se izmešta novac i dragocenosti iz Narodne banke i drugi, to ljudi znaju. Uspeli su da, pomoću nekog inženjera, na improvizovan način da sastave 18.000 pušaka u toj fabrici, kako se to zvala, to je kasnije bilo prvi partizan. I nećete verovati, deo tih pušaka su dali četnici, koji su sarađivali. Znači, problem partizana i četnika je nastao onoga trenutka jer komunisti, partizani žele revoluciju i jeste su antifašisti. Hoće revolucionarno da promene, da uzmu duh bogate, da uzmu tako dalje. A ovi hoće da se čuju, da pravi su to i tako dalje. Dakle, u toj operaciji, kada su Nemci preduzeli sistematsku operaciju izbacivanja bandita iz Srbije. Znači, za Nemce je važno da drže komunikacije, pruge, rudnike. Njih srpske planine ne zanimaju. Neka se Srbija. Ali su tada, s obzirom da je napadnuto Kraljevo, ne znam, oslobođene Užice, tako dalje, odjednom se ispostavilo da oni nemaju kontrolu. Onda su oni preduzeli jednu
opsežnu akciju. U toj akciji je stradao narod i Kraljevo i Kraljevo postreljene skroz jedno. Ali je stradao tada i drugi sin vojvode Živojina Mišića, zvao se Aleksandar Mišić, koji je školski drug, klasić, kako bi vojnici rekli, sa Dražom. Kada je Draža došao na Ravnu Goru, on nije došao na Gorijevu, koji je bio tamo znak, to nije ni Ravna, ni Gora, nema to ničega. On je došao u kuću vojvode Mišića, da se vidi sa svojim vojske i da se dogovori. Tada je, znači, on zarobljen i on je nadobudan, jel tako, sa njegovim braticom Slovencem, koji se zvao Ivan Kregl, on je rekao, ja sam Draža. Slovenci nisu znali kako dođu, imali su tuđe fotografiju, ali... I on je, uprkos činjenici da mu je vojvoda veliki vojnik i oficir, a majka Nenica, koja je molila Nemca, on je streljan u zatvoru u Valjevu. Dakle, odatle sistematski sva mesta, uključi i Užice, je pacifikovano. Komunisti, tu je sad zagonik koji je postavio, komunisti, dakle, postave takozvani radnički bataljon, zna šta to značilo, to u tom trenutku ima nego značaja, radnici su pravi komunisti, seljaci, tako i tako, a inteligencija to je pokvareno. Samo pošteno. Pošteno, da su sve poštene, ali oni su bili u njih. Dakle, u tom trenutku taj bataljon je bukvalno žrtva. Sa stanovišta vojnog aspekta, vojske, procene, a kakve su oni šanse imali kada ovi nadiru tenkovima, topovima sa puškama koje su napravili ili oteli. Dakle, srpska istorija je puna kontraverzija. Mi, dakle, 50 godina je jedan narativ. Pa naš institut je trebao 80, posle smrti Tita, predlagali su da se zove Institut za savremenu istoriju Josip Broz Tito. Pa šta bi bilo s nama da je slučajno to? Nije prihvaćeno. Ali mi smo objavili 35 i 36 tomova savremenih dela Josipa Broza Tita. Sve kada je Tito rekao, idite, ne znam, na Kadinjaču, to je završeno. I tu smo stali i kasnije, kada je komunist propao, to su bile kamere tih knjiga koje su uložene u stari otpad. A danas kažu ko ima sad na delovskoj pozitivnosti crvene knjige, to vredi 1.500 evra. Na tome vidite kako se to nema. Dakle, srpska istorija je puna kontraverzija. Mi još nismo uspeli, dakle, da istražimo dokumentaciju, građu iz Vašingtona, iz Londona, iz Moskve, ja sam više puta bio tamo, sem za vreme Jeljcina, kada je otvor, kada su bili otvoreni arhivi, Sovjeti su sada ponovo zatvorili, to je jako komplikovano da mi dobijemo građu iz ruskih arhiva. Tek izučavanjem svih tih ukrštanja i tako dalje, možemo doći do približne istine, nikada do toga. Jer istina je često, kako da kažem, postoji opšti tok istorije, kao Dunav, to je tok, ali postoje rukavci, postoje tako, pobočne stvari. Mi po pravilu se bavimo tim pobočnim stvarima. Glavni tok istorije ne hvata pojedinca, svojima pojedinkovana i tako dalje, nego prati osnovni tok. Ovo su pobednici, svuda su pobednici. Glorifikovani, poraženi su najbolje stigmatizovani i to je tako. Te sada, znači, kao direktor instituta, ja sam, dakle, prve 95. godine tražio da se zabrani pojavljivanje. Pa da se preispitamo radno mesto kada se je ta knjiga bila objavljena, jer je dirnuto u nešto što je mit i danas
velikog broja Srba, a to je Koča Popović. Koča Popović je u seriji radiograma, jer tamo su ponovili radio Besu, tražio sistematski da se bombarduju gradovi, ne znam, Beograd, pa tačno znači koja ulica i tako dalje, Leskovac. Kada smo to objavili, ja sam to objavio, i radiogrami su jedno sredstva koje su čuli u filmu, da je nastao prilike konsternacija, a za Koča Popović. Koča Popović je, mi smo pričali, ostavio celokupnu svoju arhivu u gradu Beogradu i napisao jednu knjigu sećanja. To je kompletno. Postoji deo u toj dokumentaciji koji je zatvoren još 20 godina. Od 2050. godine se napravio. I to se poštuje. Ali u toj knjizi sam ja sada tražio, ajde da vidim, ako McLean kaže da je, kada je Leskovac bombardovan, izgledalo kao da ste velikim maljem udarili orak. I piše o tome. Ja sam tražio da vidim šta Koča Popović piše o tome. Ništa. Piše o ljubavnim jadima, jer je Đilas uspeo da njegovu suprugu izvuče iz Beograda i odvede je na slobodnu teritoriju. Ne, naravno to sada, kada je to stavljeno, da Čeković nema u knjizi, ne piše o tom stradanju grada, ali piše o tome kako su njegovu suprugu odvede na ima stvar u šatru, ona u šatru, ona je šatru i drže se zbog. To je mi. I naravno jasno. Ali smo mi pokrenuli Državnu komisiju za istraživanje zločina Slobodice, to su ljudi koji su stradali posle ulaska partizanskih snaga u gradove i sela. Oko 60.000 imena poimenice je popisano tih. Naravno, tu ima puno grešaka, to nije savršeno. Dobili smo podršku od Homena, Ministarstvo pravde, dobili smo neke pare, dobili smo kompjutere, 2 stola i još se ukupa. Ali mene je zanimalo koliko je van sudski likvidiran. Dakle, to četnici su pravili užasne zločine zato što svako svakome sudi. Ali posle oslobođenja i ulaska partizanskih snaga u Aranđelovac, streljani su ljudi bez ikakvog suđenja, između 2 i 3.000. To je zločin. Znači, ne možete vi da izvedete kogod bili domaćin i tako dalje, potoke da streljate, bez improvisanog suđenja, pa makar to bio korpus, vojni sud, jedinice, i drugi jedan projekat koji smo pokrenuli bio je utvrđivanje grobnog mesta Dražana. Dobili smo zaključak vlade da uđemo u podrum BIA. I kad uđete u BIA koji je tamo ušao i dan danas stoji Dražin Opora, stoji, kako se zove to, vojnici znaju, ne, nije redenik, nego to je nešto cvilo, tako malo svečano, njegove naočare, lula, nisam siguran, i neka olovka i tabakera. I dan danas kada uđete, oni se dakle pronose tim. A ovdje smo mi tražili... Kako? U vitrini, tako. Onda smo mi tražili kao civilizovan svet, to su radili Poljaci, Rumuni, svi su radili to naleto, antikomizma i rušenja. Od svega toga, mi smo tražili grobno mesto gdje je taj čovjek koji je suđen, koji je osuđen,
koji je morao da bude, kako da kažem, zapisnički strem. I logično, ako je to taj zapisnik mora da se nađe, dok lekar mora da konstatuje smrt, ne, tako da. Sa Dražom je streljeno još 8 škola-političara oficira. I nijednom se ne znali. I nismo uspeli u tome. Ali sad ću to da kažem, nije važno. Došao je isti gospodin koji traži razgovor sa mnom u dobrim godinama. Predstavili su rekli ime, džaba da profesore traži. Mi smo ga spakovali u džak i bacili u sabu. Ne znam, moguće. Mi smo vladni podali izveštaj na osnovu saslušanja državnog tužioca Radovanovića, Slobodana Radovanovića, častan čovjek. Mi smo prema svim tim našim istraživanjima i podacima rekli da je po svojoj krivici pored zatvora koji se nalazio na ulici Daniji, to je zatvor iz početka 50. godina, sušeni, mišljeni i nased ili sud, ili u Lisićem potoku, tamo neka česna uvijek Aleksandar još. Uvijek bi na tome se završilo. Odlazeći u BIA, saradnici BIA, znači ljudi koji rade, uvedeni zove sve na uzmu da je na moju olovku i kažu evo, prosim, šta god hoćete. I vi tamo imate Adel Demaći, ceo, kako se zove, zid, onih registara. Mladi muslimani kako hoćete. Građanih ljudi, ima 3 metra građa. I sad mi kažemo to, oni nam daju, mi nespete ništa da slikate, mi olovkom ispišemo i kažemo da nas to u tužilaštvo. Tužilaštvo, oni su donijeli tu građu, delegacija. Na tom sastanku je bio državni tužilac Slobodan Radovanović, bio je državni sekretar Homen, 2 predstavnika BIA, bio sam ja, Dragana, sekretarica i još ne mogu da se setim. Oni nam daju, oni potpisujemo da smo primili. Državni tužilac meni daje i kaže koliko vam treba da napišete izvještaj, kažem 7 dana. Ja uzmem, stavim u torbu. Sutradan, na naslovnoj strani Politike, poslana je fotografija sa ljudima koji su hvatali građu, prerušeni, poznaši, nove grade, ime, prezime, sve onako kako je bio na mjestu. Znači, dolazeći u institut, druga branka, u panici, što me bije, zove bije. Da se javim. Jeste vidjeli profesore? Vidio sam. Da mi to nismo očekivali. Šta ste očekivali? A zašto ste pustili tekst u politici? Ja ne pišem se politika, šta da kažem. Ja nemam veze s tim. Nik sam pustio, kažem, ne, ja nemam, aha, znamo vi, ko ste mi. Bude, tako da nema. Dakle, tek posle, užasno koja godina, mi saznamo, i kad sam rehabilitovan, isto da trenutka kada smo mi otišli sa tog sastanka, Homen je imao druga koji se zove Bujke. Taj Bujke je direktor sa VTS-a i urednik politike. On je odmah dostavio dokumentaciju, ovo je dao novinaru, kao glavni urednik politike, mislim da se bavi novinaru, uzme tako i to je tako. Ključni problem je nastaje u tome što je BIA bila ljuta na nas da ti ljudi koji su hvatili gražu imaju porodice, pa šta ćemo s tim sad? Dakle, to je i dalje taj, kako da vam kažem, začarani krug, čuva se nešto
a to radi protiv nas. Tako da, dužu general, ova generacija iz koju ću ja pripadam i koliko lagano odlažem uniformu, neće uspjeti da istraži, dakle, nema ovih tema koje ste rekli. Možda neka nova generacija, ali zato vlada je otišao, u ministarstvu treba da postoji naučna politika. Mora neko da kaže šta je prioritet srpske nauke, a ne da mi konkurišemo sa projektom, mi smišljamo različite teme i mi konkurišemo Četnicu, Jasenici i tako, koga to je više zna. Tako da, evo, malo sam odužio, htio sam da ispričam. Prvo kratko pitanje. Hvala vam na predavanju, sažeti istaknu. Profesor Sedmić je pomenuo kada vas je najavljivao da su saveznici umovali tome da se srpska vojska na početku Prvog svjetskog rata prebacuje preko Albanije, a ne Moravskim koridorom. Ja sam dobro razumela i možemo objašnjenje što dobijemo od toga. To sasvim nije tačno. 1915. godine Srbija nije napadnuta iz Bosne, kako bi rekli, preko Drine, nego preko Dunava. Ključna bitka je na Vranovu. Malo ljudi znate ovo mesto između Crnića, Požarevca i tako dalje, gde još uvek možete naći kosti naših vojnika, jer su Nemci imali su te dalekometne topove, od naših, i oni su neprestano tukli naše. Srpska vojska sistematski povlači Kragujevac, Crnomide, i tu civili, Komora, šta god, haos. 1915. je haos. Tifus. Bugari ulaze u rat. Deo vojske kreće, i to je čuveni Leskovački manevar, da se obračuna sa Bugarima, a u stvari profesor Sedmak je hteo da kaže da su saveznici odbili preventivni napad koji je predlagao vojvoda Stepa Stepanović, da mi Bugare napadnemo na njihove teritoriji pre nego što oni dođu van. I to je to, tačno, to je istorijska činjenica. Saveznici to nisu dozvolili, kao ni 1918. kada je probijen Sovjetski front i kada je srpska vojska mogla da krene prema Bugarskoj, saveznici su rekli ne može se dođeti. Ja, zapravo to je svojim nastavili, imali bismo odstupnicu. Ali pregovorim napad. To je saveznički uticaj. To je uticaj saveznika. Ali svijetite, koji je to cilj? Čekaj, ali vidimo. Osveta. Srbi su želeli da se osvete Bugarima. To, da, ali saveznički cilj. I dobije Bugarsku. Dobro, ja znam da verovatno su za na Crnom more, te kako je Bugarska bila. Velike to priča. Saveznici pregovaraju sa Bugarima. Da Bugari ne uđu na stranu Bugarske i Nemačke, nudeći Makedoniju. I pola Crne, i njih. I sada i naslednik i Pašić raspravljaju o tome i srpska vlada odbija. Ali ovo, 1915. godine, dakle, Bugarska ulazi. Neke jedinice su uspele da prođu kroz Grličku prisudi dalje i deo se povukao. Odnosno, trupe koje su bile stacionirane na prostoru tadašnje Južne Srbije, Sever, jedan od njih, ali su Bugari probili taj front. I srpska vojska, glavnina srpske vojske se povlači preko Kosova. Imate čuvenu sednicu 28. januara 1915. godine u okolini Peći. Vrhovna komanda i oni kralj blagosilja i kaže ako neko ne želi da se povlači, možda da kući i tako dalje. I svi su za to da se vojska sistematski povuče. Povuče preko Albanije, uključiti Pašića koji ide, kako se zove, kolima do Ljub Kule, a odakle pešaka na Kule.
Dakle, 3 pravca su izvlačene srpske vojske. Jedini vojvoda Mišić tada predlaže da svo oružje koje smo dovukli dovde, kako on kaže, sažežemo na neprijatelja, koristio tu reč, da ispucamo bukvalno i odsudna bitka i da kapituliramo. Mišić je nadglasan i došlo je strahovno i patnje. Dakle, ovo što ste rekli, to se misli na 1914. To je separativni i pokušaj Bugarske da se prigovori na stranom sastavu. Još jedno pitanje, dva. Evo, samo vrlo kratko. Pričamo o kontroverzama, prvo hvala, super predavanje i malo da otvorimo oči i da probamo nešto da saznamo, dosta smo bili u vragu. A još jednu kontroverza koja se pojavljuje, kako je prezime Draže Mihajlović? Ja sam učio i Mihajlović. Mi smo učili svi kao Mihajlović. Ne, pogrešno. Znači, to je kao što knez Mihajlo nije sa Ivane i tako i Draža Dragoljub Mihajlović. Mi ga zovemo Draža Mihajlović. Znači, pogrešno smo mi U učili. krštenici njegove stoji Mihajlović. Od oca tog. Najzad da razjasnimo. Uvek koristite taj Mihajlović. Hvala dragom profesoru. Ja ću da u ime svih se zahvalim, zaista imali smo desetine predavanja o našoj prijatelji, o Udruženju prijatelji srpske kulture, našeg predsjednika Primera Jusanđevića i svih prisutnih članova osnivača, imamo ovdje nekoliko, da kažem da smo imali jedno divno večer, nažalost, tako kako jeste, ali da iskoristim priliku da kažem da su Srbi prvi povorili avion. I to 1915. godine Radomir Raka Ljutovac, i to iz Stofala. To treba zabeležiti svjetska istorija. I da su Srbi prvi povorili nevidljivi avion F-117A. A na Iraku je bilo 1300 letova tog istog nevidljivog, nijedan nije ni pogođen, ni oštećen, a kamoli pomoren. Hvala vam na pažnju. Hvala.